Nós temos um ponto de referência novo para que dia nós por back na normalidade. Ora nós haya a vacuna. Turcos lo tá bom uma vez nós por vacunar contra COVID-19. Maioria gente avisa esse e a gente não avisa não esse. O estado de Virgínia anuncia que uma vez a vacuna chega, ele está mandatório. Não está tur vacuna para vacuna não requerir tapa hepatitis of VIH. Não está requerir vacuna para meningitis tampoco. Siendo que meningitis mata hopi más estudiante de universidad, por ejemplo, comparado con coronavirus. Pero no avisa que una vez nos recibía vacuna de corona, nos turno está bom, pero ahora nada cambió. E não é verdade mais. Según el anuncio nuevo de Organización Mundial de Vacuna, más que nos haya lo nota el fin de todo asunto aquí. Ele no acaba nunca. Vou por haya inyección of obligado hanye, pero todo lo voy a seguir preso. A Organización Mundial de Salud avisa que a meta não está para a vacuna, sino reordenar a sociedade. E me repetir, nos no por back maneira constante. Essa é a repetição exata do líder da Organização Mundial de Saúde, Dr. Tedros, que não é doctor de verdade. Para sobre a COVID-19, não é uma crise mundial de saúde, nem de vírus. Segundo Tedros, COVID-19, e essa aqui por surpreender, COVID-19 está quentamento global. Esta visa, e me repetir, a pandemia de COVID-19 ha dado ímpetu novo na necessidade de acelerar esforço para contestar no cambio de clima. Me tenho seguro que você não imagina esse. Bill Gates está completamente de acordo. No começamento de luna aqui, Bill Gates ha publicado quiz riba su website personal que quase seguro você não mira, alegando que el last de pandemia de corona está com sobrado o mundo de quinta. Mister sacrifica muito mais ainda para evitar quentamento global. Agora, para a gente não nota influência no global bilionário, essa aqui está muito confuso. O que o coronavírus tem a ver com o cambio de clima? Well, China a causa todos. Esse está o link óbvio. Pero esse definitivamente não está o ponto que o Dr. Tedros e Bill Gates estão remarcando. Não todos está bem delante de China. Nunca não lo critica o governo chinês cruelmente. Vou por seguro que essa não tem conexão com nada fazendo. Não. Para Dr. Tedros e Bill Gates, pandemia e cambio de clima estão compartindo conexão diferente. Não dois pretexto não útil para controle social massivo. Não dois crises não sem solução que não por usa para evitar democracia e força a população não sem poder para obedecer na ordem. Agora está assim sentido. Vou chegar de ponto de quando os líderes não consideram que o coronavírus está uma crise mundial de saúde, pero não vão visar suicídio e overdoses de droga? Esse aqui está o motivo. Ora, uma mama de 26 anos na New Hampshire tira sua culpa fora de um edifício. Dr. Tedros e Bill Gates não está vira mais poderoso. Sua morte está indiferente para nós. Que mais não tem com isso? Se você quer melhorar a vida de gente de verdade, você mira cosas super diferentes y probablemente lo voy a llegar a conclusión super diferente tocante pandemia. Den solamente alguns semanas, el virus mortal a bula de China Central pasa a Europa na toda estado grande na Oeste. Y mientras ese está sucede, la Organización Mundial de Salud no hace nada para parar y aplama información aquí mientras estaba sucediendo. Ese no está hecho. Kiko un gente racional lo concluir hecho nan e promé y más obvio esta globalización tiene riesgo. Tiene cosas bom, claro, pero por ejemplo, el plástico más barato en China tiene riesgo también. La pandemia está plama más ligemes y mientras está sucede, la Organización Mundial más importante de salud está falla para malo. Está corrupto, o OMS está corrupto. Ese es un problema grande. Ese está otro les, pero ni un gente está sin les ahí. ¿Cuál es el último viaje que tiene Bill Gates o Dr. Tedros visa cosas ahí? Nunca. Nunca lo visa ese y para sobranarlo no tiene beneficio reconociendo, es verdad. Esa aquí está verdad en tu crisis. Nada sin el estan solamente que te dan poder. ¿Y calentamiento global? Con un generacional lo trata calentamiento global. Si de verdad vos quieres que emisiones de carbón te destruye el clima mundial, ese es lo que nanta visa. Y por decir no tiene razón, ahora él va a mirar de hacer que fuerza atrás de emisiones de carbón.
Luego se preguntan en pisar de economía global. Luego punto es quién está ganando con el sistema que está destruyendo el mundo. Con exactamente el rico más poderoso del mundo, que está monopolio financiero y técnico, está contribuye con emisiones de carbón. Esa es la primera pregunta que lo voy a hacer. Si hay manera lógica de pensar tocante cambio de clima. Si vos comienzas a pensar de manera aquí, quizás lo voy a concluir que gene de manera, por ejemplo, Michael Bloomberg está criminal de clima. Nan chat nan privado solamente está produciendo más emisión de carbón para año que el entero pueblo de África. Sin mencionar más que lo que Bobario está produciendo. Mucho más. Pero ni un género de medio ambiente nunca está criticando a Michael Bloomberg. Nada considera un líder de lucha contra el cambio de clima. Basando en el número, ese está ridículo. Pero nada queda con un cara duro y exigir para querer ese. Parte de esa que la naturaleza humana. Tu tendencia aquí de ponernos mes na centro, de el centro heroico, de nos mes narrativo. Esa está objetivamente verdad que el género rico, que tiene tendencia de narcisismo. Pero en el caso aquí nada evadir responsabilidad. Nada saca ganache directamente del sistema, que nada alegar que está inaceptable, pero no está na falta. ¿Está quién su falta? Ah, está boa falta. A votação que está sendo esse, a está matando a humanidade. A votação que Mr. cambia. Bota muito you, bota corre pick-up, bota a lubidade usa, bota pida máscara, bota para inferno. Suerte que boa bancarrota e boa crise de opioid. E que boa vida quebrar Centroamérica. Nós está na Yellowstone Club bebendo. Está um scam óbvio. Há outro dia data aqui que o lobo não mira na televisão. Menos que o ano passado, 31 de julho, CDC, Centro de Controle de Maleza en Atlanta, nos organización principal de salud público, fundada para el gobierno federal, a sacar reglas para el Departamento de Salud para tratar con pacientes que están infectados con el coronavirus. ¿Cómo por controlar el plamamiento de maleza aquí? De un texto chiquito a de anuncio, CDC reconoce que el investigador no falta prueba, y me repetir, de que el máscara da cualquier protección contra el coronavirus. Nada. Mientras oficiales de salud trabajan para controlar el plamamiento del coronavirus, CDC sugiere para ignorar si el género usa máscara o no. Cuatro palabras, usa máscara porta completamente irrelevante tocante el plamamiento del virus. ¿Ah? Que ainda no tiene prueba que máscara te protegernos contra COVID? Que ainda no tiene prueba que máscara te protegernos contra COVID-19? Esa es la conclusión que CDC llega a chi. Nota algo que Trump a tweet, CDC ponese en una declaración. Esta parece una historia de blockbuster. De con esa nota arriba página 1 de New York Times. De con gente media, gente de clase líder de mercado ignorar isso aquí. Máscara obligatorio turca minda. Algún día pasado Joe Biden anunciar que si llega la elección, lo vamos a usar máscara ahora bota vosso pa fo. ¿Qué está pasando? Vos aquí qué está pasando? Miedo está funcionando. Mientras más miedo botín, más lo voy a aceptar. Un viaje más. Una característica de naturaleza humana. Mientras más limitado está, de una familia, de amigo, más poder no tiene para controlarlo.